Sahabat traveling semuanya, kita sudah berada di Gua Sarang. Nah, ini seperti di Raja Ampat Papua, tidak kalah dengan Raja Ampat Papua. Dan nanti kita akan coba turun ke sana. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you? Sahabat traveling semuanya, ini salah satu pemandangan dari arah balik gunung, yaitu dari Pasir Putih menuju ke Gua Sarang, Ibo. Nah, ini biasa orang sebut di sini jalan balik gunung. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung pulaunya Aceh, artinya Pulau Banda Aceh, dan pulau-pulau Aceh yang lainnya, seperti pulau di ujung Sumatera atau di ujung kota Banda Aceh di Aceh Besar. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with Halo all sahabat traveling semuanya, ini merupakan puncak tertinggi di Kota Sabang. Nah, ini juga berada di jalan balik gunung, dan di sini benar-benar tanjakannya vertikal sekali. Dan tadi dengan mobil kita harus menggunakan gear 1 atau gigi 1. Nah, bagaimana kondisi ataupun pemandangan dari atas ini? Itu pemerintah sudah membuat tempat khusus melihat viewpointnya, artinya namanya Cot Sirbe. Ayo kita kenal. Nah, sahabat traveling semuanya, beginilah pemandangan ke bawah dari atas puncak Cot Sirbe. Ini teman-teman bisa melihat di sana ada Pulau Aceh, Aceh Besar, kemudian Kota Banda Aceh. Nampak semua. Apa nak? Coba bilang sama Bang Fadil ada laut. Kak Fadil, ada laut. Oke sahabat semuanya, silakan menikmati pesona alam di Kota Sabang. Sahabat traveling semuanya, kita sudah berada di Gua Sarang. Nah, di jalan balik gunung tadi, salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal yaitu Gua Sarang. Di sini pemandangannya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini seperti di Raja Ampat Papua, tidak kalah dengan Raja Ampat Papua. Dan nanti kita akan coba turun ke sana. Di sana ada boat yang akan kita bawa kita jalan-jalan. Itu boatnya itu sedang membawa para wisatawan jalan-jalan, dan nanti kita akan ke sana. Ikuti kami terus di JM Traveling.
Nah, sahabat traveling semuanya, kita sudah turunin tangga sekitar 20%. Masih ada turunan sekitar 80% lagi, jauh sekali ya. Jauh sekali itu untuk mencapai permukaan air karena kita mau naik boat. Dan gua sarangnya ada di bawah. Nah, sahabat traveling semuanya, akhirnya kita sudah tiba di bawah atau di dasar pantai Gunung Sarang. Nah, Gunung Sarangnya itu ada di sana. Coba teman-teman lihat di sana, Gunung Sarang ada di sana. Ini kita bisa berjalan kaki di sana. Para wisatawan kemari juga bisa menaiki boat dan dibawa jalan-jalan ke arah Gunung Sarang. Nah, harga naik boatnya, sewa boatnya di sini saya lihat 200.000. Lumayan mahal ya.